Angena kone ati yakari mwanya kuma ntere chegembe ibeti tenambere gukungwira gukurukwa kumirika lentorea minister orimina kinyandedia bariwa nende geriranga bana kawira mwangaza kweri nende kugambia abunge kurumbungene nene kenda bari ya gukurukya lentori redretere kiringa iya na kumeneri nkuchanyo inkuruki bariwa bane nde kana kariba bari uga baina were girbonene kirimedika lentori na tiago kiria kimira kirake kwidira kiringe kite bonene. Pio kankwa mheshimiwa Kawira kesimu abeto onto itobiru ai mathikone ya nkom omunya na ure eti itwatare amba esimu 45 bonde nyamba katomure twabatare o twamuringire kura no twaringire MCS kura ene ngoe to kwanda batu anenchi bito kwanda ngoe manto ya piara ya national ground ne sekweya mara to kona usuna MCA Mike awakisha akoya nangunzi bage with MCA kamenye batoringirete kura ibonde na murat ataringiro kura binge nabyo kambere Kawira akoya mnoto antobembe akoya excess onto Kawira akwambe yoro itebirwe mheshimiwa wa century menti kawe Kilemangosine akiwa agutha kuthia kwa tuka ngekoro cio mura Kawira naringete thimo kenda lentore aketa gutho ayomwe na ruari itonere mwekoro okuma Laikipia East kawe korere akiwa eti atemenya weta lentore omote ngo fulani ke ontoke lentore iba mwekete mama na thirikari ya Jubilee eti mama bakiwa lentore na wati nyumba ya mogoro fulani onto ikesie uhuru ababu na MPO o Laikipia East katore Kawira kare ke kwenya ngimero ke onto kwere kuzuya lentore akona kende ka wasiri imakosa ya mane katore motuma to edingia onto to na mama class buruko mama saroroko onto to na kinya arrangement ego bwedwa njukwene motuma kawe ko kuraya mbali sana kwa mure aego kyoku na gavana na tata mure ke atasine ke aringi motuma aringi Kawira mwangaza na reverend motuma to edingia ene oteo to ne ke mure ke listira lakini wa motuma no etawe no kamamwa o kamamu ntomome aseta position ye kwa to ko okuo we moyo ukagolelia Kawira kumaria rais to batano ule Samuel Ruto atangase lentura alwa amwetike wasiri Kawira ne de dem do sense muno uno ndona mathia konkona no sensia no ntoria Kawira bete ko to bene muri abesibo bele bete tegena bete ko Ruto atigete lentura wasiri ibo ntoko ntukura Kawira biso lentura na rigani ne wa authority sereke wa biso na basinda na noe ndura Ruto ari na o etangasa ka lentura etike wasiri Kawira we atekwenda kuja no to kona mndao mwandibasi na itoko mano mwandibasi anje wende ura o kwandibasi Kawira ndawura otesiri mbwana wende ura o kwandibasi Kawira ibita munya ne bionto ne Kawira oteke athone genge atinya mwagilisi ngekuru katho gete kambere kwanga bana ile bala bita munya na bali mathikone tani na rora na no iboso utugo bali wanga siutu watu ngere Kawira kura anga twethie na kwanda kwa Kawira nyite bio kona batu antu bembejo wasiri atwete na asira ndo lento na yete Ruto ningo sogere munu nkatho no tinya bali nya Kawira alenje talento na are oro tuti moto arangete tutia Kilemangosine ala wotuku into cia omoni tatombonete dai ngura munungu banji ko ja lentore na kilukire na abungi ba mukilukirie na dai lentori wasiri na kwanda kwa Kawira cia cia asira nile kwa cio na Kawira thinege atenda ko mtu banji na to nsebenya retine ingoma thine Kawira na ko mele to nsebenya ke dakiro mbakuru cia ngabana ende atenda Ruto a lentore ngwe enungura munungu bano dai lentore na kilukire tene people ndiba mutigiririe ningotikia Ruto age wata usainage na kutuga lentore endele kutangwendereti obatu rede twantu bembe ngosogirinya bunga bonga ngado kabisa utu watu kuligia lentore na Kawira Ruto no njusini kabisa ene kwanda kura punte muso enganda kura Kawira kithimigira othima akio nyono kwa kathimuro akio ntekwana kuona maana ya wako ngana lentore otheri no wenga bana goto skuli asiri ko ngathima hapa na pale ubati kotha ugaida cia ugaida kwa hatani Meru ninda kuya ninge musoro kura munena bati kotha SP ko mbunge na deputy speaker na MCS ati nyo leo kaya na mpembe to teje mbunge na takasakata mpembe to kumasimu tegeti kare nene tisiaku ina kwanda kura kaura buruka bisa ethera we mutongoria ukuthigiria ura antu bakonte Meru bakwenda twethe muntu kwigino antu bonde ingona antu musemanyo senator konte Meru kathimulunge reba ko namba musemanyo kandwa na MCA ukuitariki thato kone kana wakala uraisi wa Amerika yakakwigino atongori bango cete una matharau kinya itito na ringa bano Kiambu na ranu musi
nya songo na renga bana na rano musie ndi bingwanda kura kawera na rega matharao na thike dia tongere bangu bamero ubo mwira na gemero kuagara gemero kitoro wanda na thene kawera ira nene ingwana kawera ena thene ngera nene kawera kanse katongora cia ta bishop no bishop kansene no pastor no mutongoria ngekoro no yuthi no kila kitu kansene ende mero tikanse ku orianyo elwa mero ne kwanda tongori bakona sionde na no monga tinda ntwa mero tudadonge tugomwe kati bolo ya ntubeto wenda ndagwa kawera elwa kaunte mero tikanse ku orianyo kwenda kanse kawera orianyo jao o tongoria ntwa kwa toka kawera no bishop kawera no pastor kawera no mogoro kanisa kawera no mogoro kanisa ndendo kula kaunte mero tikanse ku kaunte mero ne kwanda kwenda wena mbalase mwasiri yonda kolomi nyamwe sana bato ntobembe madharo yoto bwethiretie sana bato ntobembe no twatinya tike wasiri oto yanga no twale semu ngaimbi okorwa talibane baito kwembe rwa loyo utemutani ore yembe rwari nenda kuwa kawera batwe bito kandi mandi otwane tike wasiri ro ndane yembe no twandika ntubeto ngwine pongana pongo kuwa dipite ngaba no kawera bwana mutuma tafadhali pokalungwa kura mtu atema magrasi no mama yogo mama grasine dokubwa ona to kurombelete wo batu ko kurombelete wengwa dipite ngaba no kawera bwana mutuma na kuma magrasine okolethi ga eruto no uru na baya ne brase mwasiro ko rete ba ni ndete ba ende mutuma wa mamero bisine angano atete kunya CMC asinda angano ko ru ga ro theri ende ngwana kura mutuma be batu to wa kawera kwete wengo no batu ko antu bembe ba yeteke wasiro rowe antu batu de antu bembe ro ga tibolo antu beto kire mutongoria no enkua ethere ayekira mutongoria ronje na mutongoria akadita oronge nkua kwethi we mutongoria kawira Mwangaza no bateri wetania na ngoja wampasia kuwa no bateri kuwa kithira weke kwina ngabana na kwina MCA ngabana Mwangaza na bateri kwethira ete ya MCA. Congratulations ke honorable Captain Medha Lentore no toba kwethira atari are CS wa agriculture kendo gramba kuwa buragoro na mamba da vai babe na mamba I kamite bare bange simulatewa kendo gabiele otemtu omba kwethira agira wanako wamba kana na mamba mali fulani otege ntoke mweta kana thro en expert ya manto ya gutweka na thithetie no ntu bare mweta mwamba na te mwamba teka ba ni mwamba yabaka wa na zitangia na mamba 35 ningi na yorongo tire no le tole na dhari yote bia muntu ayete kada na yete dhara nchera